isikhathi sakhona uzamile upresident wethu ngoba nje ananzelela ukuthi besibathathu kuphela wagcina omnye baba wafaka omnye umama khonoko akubongwe and umama futhi omfakileyo ubuyouth so we combination of youth labo mama and sabe silokho silwisa ukuthi omama balokhuze babe baningi politics but okunye ngiza-challenge omama mina ukuthi omama uyanini lingene ku-politics lingene kuma-activities wonke ayenziwayo ukwenzela ukuthi phela sibe baningi ngoba kade singazukhangele omama abaningi abakho ku-politics akubi kakhulu laba abazithi bafundile kumbe balelokhuzini bakumabhizimusi bakuma-university asingenenini ukwenzela ukuthi upresident abe ne-bigger net lapha angakhetha khona abasakukaphela.